Ezi wana Muriuki muremio samaki. Iko na gurumu leo hapa. Karibuni. Ezi wana Muriuki. Salama sana leo hapa karibuni. Karibuni mam. Meru TV. Bawa tanareta na bara bakamemegere FM. Dara weta kwa radio mantoja samaki. Bwega. Na kwelinya project yenge ronga merete kuritana aremi through the radio Kilimo Media. Ewatanareta na accounting government ya Meru. Ukamwire ni karibu ajano kwa Muriuki muremio samaki. Bone oremi no twituthomithagia mantuja kurima gwa samaki na kinya kuria itwitana twina mutaramu okureja wekaria raja no tuthomithitie mantu akuria. Bwega sana. Wau karibuni kenda twambire na ibona oremi wona samaki wona iturimite. Bwega sana. Ambire Meru TV karibu aja gwakwa. Asante. Muretheria omwega wa Meru TV kiri mubango jo urimi rotuthagira twina ju ntuko chonde cha njuma ndani ya radio yetu ya Adhere FM mubango jo urimi urethi na maketha na rwale tumbeta kuthwa tukithithia ndionga kwa Mr. Muriuki aratukomba kuthwa tukiona kabisa life manto ja urimi na urethi bwa makoyo na ningi ntubita ko thwankiriunga guntu koko ninka turi na tarambara bethagira baria mona bautwi ntuku chonde cha njuma turi na Mr. Mugambi turi na Mr. Karia bram ko bakudwa nkenenkira kanya bomba kudwa bagio kedia twitete na mbere nikenda ningi tukomba kudwa tukithoma manto kathomba gankurikania tumbita kudwa tukigwatanira na Kilimo Media Kilimo Bango jojo jwa urimi urethi na maketha amona Adhere FM na Meru TV amwe na county yetu na dakeje murethirio mwega wa Meru TV bitikiria tumbe kudwa tukinenkira Mr. Mugambi kanya kaombe kudwa bagio kedia twitete na mbere karibu sana Mr. Mugambi. Muga muthikeria wetu Meru TV na Adhere FM. Karibuni Imendi South aja kwa bwana Muriuki muremi wa samaki na nyenda Adhere FM ja maingi ko buritana manto wa samaki na narua tona ibwega tuthithia radio TV program kenda bomba kuona TV ne ngugire akurita na aja twina mutaramu wa samaki bwana Karia nkamu kwa tawani abokethia bwana Karia ibwega murimi kubokeja bwinde wala bure halo tureaja kimurimi wetu Moses Muriuki nikenda tuthoma mantu jeje samaki ire arithitie na marieta yakwa mbita wa Stephen Karia mwafisa wa samaki. Asante. Bwega sana Mr. Karia na Mr. Mugambi. Murethirio mwega wa Meru TV uratukarire tukura eta wa Muriuki murethi wa samaki Muriuki murethi wa samaki no ujo na ndengera kinyombe kuthwa agiokeria nikenda tukoma kuthwa tukiendelea wange karibu sana Mr. Muriuki. Bwega Meru TV wija kwa kwaja mbere karibu aja neonde ma samaki ndemete samaki muntu tulemana kina Mugambi kina Karia ibwata aramba kwa bakithomo ge samaki ko windemete samaki aja tokona na samaki ngirida ndato ira kenda kinya bona TV ne na bwira itwendagia na ituritanaga na samaki ciena thoko. Wow. Murethirio mwega wa Meru TV imbije no kuriba wakorandia na jojo ndene tianta bakorandia tukawa kuthwa tugiukurukia kabisa ndene umekuthwa kijionera jairija thatu wombe kuthwa gichionera samakiu na imbije you really enjoy the show. Bere tuijaga twakinyau kenda tutonya ke greenhouse kwa kubwira karibuni tutonya kire greenhouse ndio ukurukete kando kinya dawau no tuje greenhouse ile inge utweka dawa je samaki na samaki cienda kinyotheru muno kurukia gitu kiothe kwa ukinyau kwa una ndio ni nyani kinye kwa ukinya kendo tonya da kinya no ndio kan kinyeke ukinyera ake ni una ndenu ukinyera ake kinyau te didadie ebuko kinyira na bakteria tigatonya nyomba. Murethiria omwega wa Meru TV na ndiko tonya kiroremi bungwa na utaramuka ndio kurarora kabere na ombe kuthwa kiuria iba bakurandia unene anda kwera tidie kurwa
tukomba kuthwa tukirigithia tuone nindi iri ndene na kabere ne utukokai tukuga tujite kuthithia kana kuthoma mantu ja urimi bwa makoyo na ndigenda mutaramu wetu wa mwena murimi wetu tukija narwa kombe kuthwa bagi gutara mu murithirio mwego wa Miru TV umbe kuthwa ukithoma jerije dato nebija komba kuthwa jagitethia mutorere jwaku daiti Mr. Muriuki ndaregiri kona wina guku nene guku nene ori guku ninti na otwirire nundite kuthwa ugika makoyo ngiri thandatu kika nyamuka kaninti yuzo 20 meters by 6 meters 20 meters by 6 meters. Yeah. Wow, that's very beautiful. India tumire udura kurithia makoyo antori diginto kingi. Terema ndaina kurithia gogo kidogo na kukonda za kurithia ile ndani nene na hizo bibinge na ile itaatoka kai. Ndio ndio urudi kwa samaki na rete samaki kama au kidogo lakini tarete ke biashara. Ndeko banga kurede ke biashara indekre ofisini ya Fisheries na ndio bwana Kadia kurara media kurambe ndio ndio kwa consider ikajato FFS kuba ikajato kosa baba ndio Tuwe no tuwe grupo ya bato do media. Tuwe grupo wala ya bato do media. Bao to do media itware dia kina samaki kwa grupo ile ome. Hii chakwa kwa cha grupo ome. Turare dia. Leona antoani ni tware dia samaki. Tuwe kwa tafadhali. Ndio hivyo na sokere ofisi leo ndio bodia. Listen for Ifoni bicha wakira na ndo kuona watu wakirete da bodere sem fodi umba kubea samaki ngana ndio ndio 6 meters by 2 meters by 1 meter ega samaki ngirie mo sababu ndio tarara samaki ngirie mo ndio ndio kuitera kamunda gako igaka bonga tumira 20 meters by 6 meters Kuza ndina samaki ngirira ndatu. Wow. Na ndio na jago changanyiko na choko kebo kaide. Na bera ntalere ni saburi ukaide boyaka. Ka ntalera tuona ngirie mo. Ndio ndekere. Ya bija waka. Ndio waka for dichi adira ndabagira. Ya bera waka. Ngirira usno kwa yeye ni rogoroma. No toba kanutela kawo kuigwa. Na samaki ile ne kwenda burukira kiasi. Nontu wakunena mwanya jwacho nontu na 40 sia ome na integrate samaki utomba kompea ile nyomba nere ome kunene ile hata ni ona miezi ina wow mwanya jo miezi ina na miezi ere na miezi tantato chira bone mo utu aja kuidira kinyala ida vidi sia ome ndeko ja kuidira mena te biashara ya imawa tumbona ndio kwa biashara yokwa nyombeni ndio tena samaki ina kuma na de kile kilo jele ukameona mtu efodi na samaki no deja kwa kile sio kwa ile samaki na ndio kale wa samaki na grande okay na epo Nesakaria no tutera mirite no ngakajukia kaboerere sauage wekinya kinyambere mbuga bubungi asante Nesakaria mbere ujukia utwerere sera uwangine mpu ibugombere kudro gitara Muriuki wankara makudro agikinyare bone yakita da it's a big level by the way ndigenda umba kudro ukira muridiria umwega wa Miru TV what are the requirements imbia ku require kenda kinya wa at least umba kudro ena gintu jagiki mesha jajo mba kudwa jagichinjia wega mutkiria wa Miru TV kule aja na bwana Moses Muriuki na uli alike kubweresa nedritwe aria mwe na bautubishi yetu ya samaki na aja itwithiritwe twina kibomo sponsor tune apatana kia Farmers Field School etawa FFS na Mr. Muriuki niwe chairman o grupu iu ya limbau bathoma kibomo kiu na nyume kuthoma kibomo kigi terapia itwachokere uritani boya bonge buye mantu ye samaki kurithiria antwara gukiritwe
antwana ala marinyene na Mr. Muriuki na gwatire mantu jaja na mpui na ona ni kwagiri arige thamaki na these raised ponds ciresetwe na Muriuki akwamberia na itete ngugi njega na ndenda kwira muthikiria wa Meru TV urethi kwa samaki kira bukwenda wambere iruji bukwenda withwe na antwala ukarithiria tutare munda withwa wina tubecha tubunini to kwambiria utongana Mr. Karia ekaringana na urio kwenda kwambiria uri na ngire ngana no tuno wanjire na ngire nini muno unya lambe chile na chino ambire na ginya ngiri mirongweri ngiri mirongweri no ambire na ngiri mirongweri na ndu getoke onga irori thibwa kuo gwita na uri thibo bwega bwabu ni ati uirithiria antu anini oyo bwarikia kugwa Mr. Muriuki akibwira antu ala kwina 2 meters by 6 meters na depth ya 1 meter nukomba gwita samaki ciaku very comfortably samaki ngiri imwe na samaki ira turithitie aja samaki cia mandi fish ni mandi fish yejire aja iraji mandi fish na urithi bobo borethire tudene ya greenhouse na borethire nene greenhouse no to samaki sikwa na murutira na no to bomurutira jojo ni kuranga na mpwe muno nkurukie nala wekete ome na kaire area ya kina Muriuki ni area iri mpio na kwa kwenda gento kya wekira murutira samaki kera chombo kuranga na mpwe na ikyo bwana Muriuki abwira urethirite ome na urethirite denenyo greenhouse igo icio tayana na merina udakwenda reference merina. Okay Mr. Karia uga najojo ke tumikira Mr. Muriuki atumirite greenhouse nonto bakwidra ni gunto kuina mpio muno ndakuri tuge muntu akurithiria tere ya chege akio no atumira greenhouse kana greenhouse ne gunto kurake kuina mpio greenhouse ne gunto kuina mpio nala kuina murutira ute konini greenhouse kiro konini tu kuirigira bwa no to protect ina motora tomba kodwa keja plus makichako what can happen kana ni ndio bakodwa ikarika endera we intereje uchegia kiwichi na mwanki mono watumira greenhouse achombo kuima ntibo itemenya okwa lakini no tunala already kwena murutira murutira jo kenda bro kejo kontrolaga mono tukaingia mono no tu ruo nyando rujine le amontu yingi mono. Yes. Alright. Sawa. Ingwetike muregerio mwego wa Meru TV ukomba kuthwa kigwatabu kinya wina ngiri kibao wake kibao gyaku wethe kibao gyaku nombe kuthwa kiaranigia na ataaramu betu nombe kuthwa kiarania kinya Mr. Muriuki na akomba kuthwa agikwatha na agikwirora komba kuthwa kirithia nikendo komba kuthwa gika makuyo imbijorerie ori atwakinya thengana wambie kuona makuyo ja kwiro ingiri thanda twaje kiariko ukomba kuthwa kijona thaiji ai pega ende muri ta wato muri ta wato tere ara no mene eu